pozivam da nam se obrati predsednik opštine Niška Banja i jedan od osnivača Srpske narodne partije, gospodin Zoran Vidanović. Vaše ekscelencije, dame i gospodo, poštovani i dragi prijatelji, uspeh svake ekonomske politike, svake političke opcije, svake vlade najlakše je izmeriti brojem zaposlenih. Na nesreću, Srbija u ovu godinu po prvi put ulazi sa manje od 1.000.000 zaposlenih u privredi. To je nedopustivo, to je nešto što mora da se menja ako hoćemo budućnost. Nezaposlenost je problem broj 1 u Srbiji. Zato će naš prioritet biti otvaranje novih radnih mesta i rast životnog standarda građana. Bez zdrave ekonomije nema ni stabilne i sigurne države. Kriza u Srbiji je izlečiva. Što ranije krenemo da radimo, veće su šanse za izlečenjem. Želimo da napravimo ambijent za zdravu ekonomiju u kojoj će svaki preduzetnik imati šansu da radi i zaradi. Želimo da izgradimo sigurno društvo u kome će svaka porodica se osećati bezbedno i zbrinuto. Hoćemo da obezbedimo ravnomerni razvoj u kome će svaki seljak živjeti dostojanstveno od svog rada, a svako selo imati svoju školu, svoj put, svoj dobar život. To je Srbija koja je prosperitetna i snažna, to je Srbija u koju veruje Srpska narodna partija. Živela Srbija!